No te wiki nei I whakanui ai te rima te tau o tētahi o ngā wānanga taiaha tawhitorawa o te motu me te aha e ngā kau mi haroana ngā kai whakahaere kua rima te tau rātau e hāpai ana I ngā hautoa Māori maroto atu I ngā āhuatanga katoa o te mau taiaha. Kia te huri ake tātou ki te pūrongo a Micah Ackroyd. Kia whakangungua ki te rākau matarua. He āhuru mō wai anō kia eke ki tōna taumata. This is where we come to re-energise. So when we go home, we're better fathers, we're better men in our communities, we're better contributors. Ko te rima te tau tēnei o te wānanga mautaiaha o Mokoia. E ai ki tētahi o ngā kai whakahaere a Herora Mohi, kua hunuku mai te taringa a te mano I Mokoia ki Tarimanu Marae I te awahau I te āhuatanga o ngā huarere I tēnei wiki. E whakapua I te tangata Māori, oroto I tana Māoritanga. Pera. Kia hihiri ai tana wairua ki ngā mea Māori katoa. Anō hoki he mea me ki hei whakapoipoi me ki I ngā hononga ātāne nei. Hei te tau e tū mai, peke ake ai a whaitiri pautawa ki te tūranga kaiako I te wānanga. Kua whakahonoretia I tēnei tau, hei tāna, ko te kōkiri whakamua mō ngā whakareanga te whainga nui. My brother and I are sharing the journey of coming back with our sons and our nephew. And, it meant so much to us coming. And then when I came back with my boy, it just felt full circle for me. Kei konei hoki tana tamaiti, Jarden. E whakahihi nei ki te whai I ngā tapuai o nā mātua. I want to be a te reo, a taiha teacher for this wānanga if it's still happening when I'm older. Ko te wānanga tēnei a te ihorangi, mita mohi hei whakatipu, whakapakari, arataki anō I ngā hunga rangatahi I ōna wā. Me te whakapai e puta nei I tāna tamaiti tonu. Ko ni atu I te 15 mano tētē kura, kua ara mai I ngā tau. Taiaha was the vehicle, and through its teachings and its learnings, it was a good example of how Māori were, how Māori should be, and for those that never got good examples of how they should behave or how they should rejoice or celebrate their own Māoritanga, it was a great way to connect with young men. Micah Ackroyd, Te Karere.